kami ase parsimada jana ibere hanami diri dani bani horja kemitraan naga bedalanmu masuk-masukku hanami kuriamu bani ibadah bani pangirungan nami sadarion goranmu mana namar sangap ibagas Yesus Kristus Tuhan nami ipedas hanami tonggo namion amen hundul makuria. Puji maneh batata baianan napasingnin bani paroh paratas hamuliaonin. Haleluya, haleluya, puji maneh bata. Puji hita matuhata, marhiti dodingta, haleluya nomor 402 ayat sada dasku bani 2. Puji manay batata, bayanan na pasingniin, bay parata sa mulyaonin. Haleluya, haleluya, puji manay bata. Sangat magorami, halani pambahenani, apako nagogoni. Haleluya, haleluya, pasangap na'y bata. Mata-mata rompet ke arbape, irandu pakon ragu sa pipe, iri ko masarunay ke sordampe, sonaya pakon ogong malololbe. Puji ma, rumpuk maban parhatani parugasi. Sombama, marhitehon ni doding naluluriji. Puji maneh batata si pargogoh natar sulurin parsimada harajaonin. Haleluya, haleluya, puji maneh bata. Dorikor kita ayat napa duahon. Puji manay batata, si pargogo natar sulurin, parsimada harajaonin. Haleluya, haleluya, puji manay bata. Pasangap magorani, aleganong namarhosahin, ningon rup mamamujijin. Haleluya, haleluya, pasangap na'y bata. Mata-mata rompet ke arbape, irandu pakon gondrang sa pipe, iri ko masarunay ke sorampe, sonaya pakon ogong marololbe. Puji ma, rumpuk maban parhatani parugasi. Sombama, parhitehon ni inggo naluluriji. Riap mahita jongjong ibagas turuniur apa gok ni panol solion Roma ita umani Tuhan parholongin martonggo mahita masabot kondosata. Ham Tuhan ne patapa panami paridop niur humani jolma pardosa. Domai bereon ham anakmu Yesus Kristus gabe jolma anja manaron hahirion apa hadoyukon. Palamate tarsilang lao makoko panami anja mulak manggolu naik bunagori atas lao mangapiti hanami. Marhition ni ay patut dohan hanami memakai hidup ni urmu lao pataridakon holongmu bani gulu nami iduniaon. Tapi hotop dolang tarida buhani namader bani perguluan nami nagabi tanda ni nadop paluah jana ihokop ham hanami. Ham na bata parholong ate ukap hama hauhuron nami asirboy didahan nami si orjaunon nami itonga-tonga ni kuriamu.
Ham na ibata parolong ate buka hamma mata pikiran nami. Ase buhay hanami gabe juak-juak na marguna itong taon ni kuriamu. Ham na ibata parolong ate buka hamma tangan nami. Ase margugo hanami lau manginagi kuriamu. Tarpuji maham na ibata sa sasarain. Napasing anja na ibata na manggulu. Holong maham Tuhan, tangyon ham matongo nami, jana sasapam madusa nami, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangar anja porsaya hita mahatani na ibata, baga sasapan ni dosa. Tapi na ibata, dumay patararong ni bata, amam marhite, namate Kristus makokopita, sanga pardosa upehita. Aselambin malua mahitanuan, umbani ringis niya matian si, dopitutori ita ibagas daroh niya ibagas holong ni na ibata, domay sasa paganup dosata, halanyay patarida kon hita matanda ni paguluan na bayu, hasangapon mabani na ibata ibabu. Amen. Hundul makuria. Domba ijalo hita hasasapan ni dosa kumbani Tuhan ne bata halaniai berhita responta marhite manduring hita haleluya nomor 140 ayat sada das hubani 2. Gogoh ni darohin patorang bakuon tundui pargolohin manogu au tong-tong doriko kita ayat napa duahon. Refleksi kemitraan. Bermitra aima marhasoman, na marhasoman somalni sa pangahapan do bani malas niur sonaya ke pusok niur. Bermitra merarti diut mangahapon ganupan pengalaman ni galugan hasoman. Dong dosa da tulisan humbani sahalak humbani hasoman ni sangga tarsosak hasoman ni ainini. Hamma hinaholongan hasomanku saninaku.
Huboto jana huidah do sonaha perjuangan apa kerja kerasmu, madepakon naborat bani guluhmu. Huidah do sonaha horjamu bani nama lepusi naboritin, tarida doin bani panonggormu, lo jana hurleh doha mahalani nama sain. Wahapun do sonaha ham loja borat apa manaron naboritin, tapi ulang moru atap gabe mago semangat humbani dirimu. Tongon tantangan parutolon apa persoalan nuanon sedonaurah janalang nahapungin, tapi bagal tudo dia na borat tudo na pangapmu mandepakon ganupin. Mangaro apa menaron hita ham tongon pembain ganupin, gabe partubu lungun niur jana sipataro dosongon na punjung pangahapmu. Rado matubu sukun ibaga suhurmu, adigando ujung ni jana sonaha do haganupanon, tu mau urgobir apa biar halani galek ni perdagingon, tapi tingat hamma, lang pita salak hamma depakon in, dong doahu, pakon hasoman munalegan nagabi hasomanmu. Lebih niai, jolo hamma gomos hatani Tuhan in, ulang moho mabiar, ay ahu do si paluaho, dom mapala hudilo goranmu, ahu do si madaho, anggo ibu tasoba, ahu do hasomanmu, bani namat dipari bah bakal seng iayup kon niho, anggo mardalan ho ibagas apuy, seng anjay mosok ho, anja seng matutung ho bayanon ni garani apuy. Itongah-tongan na buhay ketidakpastian na masa, apa nasihol na masa, on managabe panotab bata, ase marhasoman bermitra apa marhasada, hadaun hita bay, jamin hita labin marsitukolan, marsipatuguhan apa marsipardiatean, ay matandani nadop, marhorja hatan ituan bata, ase boy rap malua hita, rap mancalohon pasu-pasu nituhan bani ganup pargulu hata, Roma hita tong-tong human itu hatain, rapak kuntuhan mahita meneruskan goluon. Ia somani jana ipargugohi do hita tong-tong malepusi ganup namasa seng anjay itadikon nita. Halani bapa na bujur do iya jana hasoman bani ganup lakan ni halak nama marondos bani. Apo si hita ma iya bani goluhta. Mari berjuang bersama, mari maju bersama, salam kemitraan mau bata haganupan. Amin. Riap maita jongjong. Saksion hita maha porsaya tain, songon ni saksion ni haganup halak na porsaya bani sabta noon. Au porsaya bani bata bapa, pargogo nas tarimbang, nau mangalangit akon na noon. Au porsaya dan Yesus Kristus, anak ini batana selain, indo tuhata, natin bukon si Maria, sanganape aliaban, marhitito ni napasim, namanaron na parngit, bani panorang ni Pontius Pilatus, iparsilangkon, mati anjay tanam, mulagulutol, mulagulubal na mati, bani ari patuluan, naik surga, anja hunul siya menewata apa-apa, pargogo na sutarimbangin. Munjay ma iya mulak magira, mangumi halak na manggulu, pakon na mate. Au porsaya bani toni na pasing, bani kuria persadaan na pasingin. Sarsaoran segala na pasingin, bani asapan ni dosa, bani parpuan na kula, pakon bani aguluan sa dokahan-dokahan. Amen. Hunul makuria. Salom mabata haganupan, kurian ni Tuhan ta na igarejaon, rosi haganupan na mandihuti live streaming hun GKPS Padang Bulan bani yanan ni Bay. Tangar hita, ting-ting hun GKPS Padang Bulan, na perlobe aima membasa tonah ni pimpinan sinode GKPS bani minggu kemitraan 2020 sada.
Nah hinahulongan haganupan kuria GKPS tiba pengantar jemaat bani anan nibay. Salam hasadaon pakon pangidangion namar buah ma bani nasyam ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus. Bani nama muka ganup lahoan talup dohita makatahon terima kasih apa puji-pujian hubani Tuhan ta simada haguluhan in na tetap manramotkon pakon mempergogogi hita mendupakon segala namasa. Ibagas sauhuron na sunaido hanami siol padaskon tonah nami hubani nasyam bani minggu kemitraan GKPS na ipes tahun hita panorangon. Na perlobe tetap ope hidup pakon hita pandemi COVID-19 na mapakorhon bani haganupan suhi-suhi ni haguluhanta i duniaon. Agepe sonai tetap doi beri Tuhan hauhuron hubata mangidahidalan sidiaran makubaskon horja pandiloon ta laho marhasadaon pakon mangidangi ase tetap boy hita membere buah na madear bani pargoluhanta. Sesuai hubani tema kegiatan GKPS 2021 das hubani 2025. Ambah niai hasipe pardumuan pakon perjumpahan maningon ipaholang do hubani aturan protokol kesehatan tapi pardumuan tapakon Tuhan sonai pakon hasoman sakuria rosi pakon hasoman sahapor sayaw ni sab duniaon marhitei kemitraan tetap doboy ipudun hita maronjolan hubani holong pakon hapor sayonta hubani Yesus Kristus. Gariada ipurluhon Tuhan tado ase lambin ipadoras hita horja kemitraan bani ponorangon mardingat COVID-19 apa pakorhoni bani ganup parguluhon ta baik do pak kesehatan, pendidikan, sosial pakon ekonomi. Do muhujin do homa ase subtema GKPS tahun 2021 mandilo hita ase mengarahkan kuria marsi tukolan pakon marsi patuguhan apa marsi pardiatean mandopakon parutolon ni golu. Adong do podah atap ungkapan ni bangsa Swedia na makatahon marbagi malas niuhur mararti manggandahon malas niuhur. Jana marbagi pusok niuhur pahapungkon pusok niuhur. Napaduahon horja kemitraan ay mahorja na maronjolan bani Bibel bani Filipi sada ay 3:5 isurat ko na Apostol Paulus do makatahon terima kasih do ahu bani nabatakku siap huingat na siyam tongtong ibagas ganup tonggoku pasal na siyam ganup ibagas malas niuhur do ahu namar tonggo ay mardingat saur na siyam bani ambilan ng badear in humbani mukah ni roh sinuan. Kuria Filipi ay masada kuria siusihon nasirsir marhasadaon marbagi manggalangkon diri pakon bermitra demi ambilan na madear. Namambahay na Apostol Paulus marterima kasih hubani na ibata. Tardilo do homa agehita laho makurzahon kemitraan si sunayay. Agepe hazongzongan ni kuria Filipi pita sada kuria lokal do tapi tetap do si dia memberi diri bermitra janah terkoneksi. Pakon kuria na legan, rosi manupake horja ni Paulus laho paratkon ng bilan na madear. Ase, sengadong kuria na berdiri sendiri janah terpisah humbani na legani tanahon. Alanyay lambin porluhon janah pabolak kita mahorja kemitraan bani kuriat tabay. Napatuluhon, sada ungkapan at apodah na terkenal huma makatahon. Ang gosihol ham mardalan hisah, mardalan masahalak kam. Ang gosihol ham mardalan daw, mardalan mapakon hasoman. Dom hujay, onjolan ni horja kemitraan dihut do homa, hatay na bata, dop manop pa jolma usih hubani rupani na makatahon, seng dear jolma in punjung. Sada Musa 2 ayat 10a. Ase maningon do hita bermitra, halani sarupa do sito pahita janahita, ito pa ase manggolo ibagas sada persoran, atape komunitas. Selaku kuria ni Tuhan, ipurluon hita do kemitraan bani ganup lingkup anjaha individu lokal rosi lingkup na lobi bulak seng dear jolma age kuriain punjung. Anduhor may parugogay Tuhan Yesus Kristus na siyam mandalan kon horja kemitraan bahin hasangapon ni goran ni selamat minggu kemitraan ma bani na siyam
Salam Pakontonggo pimpinan Sinode GKPS, Pendeta Dedi Pajar Purba Eporus, Pendeta Paul Urlih Munte, Sekretaris Jenderal. Namangihut, AIMA live streaming pertonggoan, 3 padang bulan, ya dongkon bani Jumat 7 Mei 2021, memukah pukul 10.30 WIB, memakai model A, parambilan pendeta Reliana Sinaga, para agenda pandoding, Situa Tridustin Damanik, Singers, Bapak Edward Saragi, Bapak Junami Saragi, Bapak John Ferry Adam Saragi, Anja 2 Sapat, AIMA Situa Rap Mulia Saragi. Namangihut, Majelis Jemaat Pakon Haganup Puria, padaskon selamat ulang tahun Hubani Nasiam Hasoman, Nami, Sakurion, nama ulang tahun mulai tanggal 26 April, das Kubani Sadarion 2 Mei 2020 sada. Hubani Immanuel Joe Sinaga, 26 April, Hubani Inang Situa Justina Media Sibarani, 27 April, Hubani Inang Nyonya Ansen Pusuk, Boru Saragi, 28 April, Hubani Inang Herlina Afrianti Hutauruk, 28 April, Inang Devi Fetri Sinaga, 28 April, Jocelyn Saragi, 20 April, Hubani Bapak Afrianto Damanik, 20 April, Fresi H. Damanik, 20 April, Bapak Antonius Damanik, 30 April, Hubani Inang Horminaria Sinaga, tanggal 1 Mei, Nora Tiur Mayana Sinaga, tanggal 1 Mei, Deren Joseph Saragi, tanggal 1 Mei, Pakon Hubani Inang Meilin Kastin Handayani Purba, tanggal 2 Mei. Selamat ulang tahun Mahubay Nasiam, saya ipas-pasu Tuhan, AC Haganupan Horja, kegiatan sura-sura, boy saut rompan Hubani Roso ni Tuhanta. Namangihut, pasal parduiton, domay padas batas secara online, ting-ting parduiton, sukun-sukun atape na si Padearon, si Pajoreon, tapdong na lepak boy ihubungi ta langsung Bendahara Kuriata. Namangihut usi AIMA pembinaan warga jemaat. Bani hari Kamison, 6 Mei 2021 ipukah pukul 10.30 ibayan hitado pembinaan warga jemaat. Namar temahon konseling dan okultisme na bidubahon ni narasumberta Pendeta Jahari Anson Saragi. Haganup anggota majelis jemaat Pakon Haganup Kuriata yotangdo mandihuti acara on. Namangihut partupuan PA Inang bani hari Selasa. Pertupuan PA Inang laksanahon bani setiap hari Selasa sa pukul 10 WIB secara online. Nasi bani ganupan anggota seksi Inang sirsirma nasiam mandihuti pertupuan on. Si pertugas bani hari Selasa on, AIMA pembicara PW Narsinta Manik, Pandoding Sariasi Saragi, Doa Sapat Situ Anita Aruan, Editor Andri Purba, pemusik Andre Sinulinga, Koordinator Friska Sipayung. Namangihut Barita Pusok Nihur. Doma Marjunggolu Inang Boru Siburian, orang tua ni Inang F. Rita L. Tobing, atau penyonya FR Sinaga, Boru Tobing, Hun Sektor Onom. Marjunggolu bani Senin 26 April 2020 sada. Doma Marujunggolu homa Inang Lehu Boru Barus, orang tua ni Situa Martina Girsang, Pakon sama Seraja Dingding Girsang, AIMA bani hari Jumat 30 April 2020 i Rumah Sakit
Evarina Berastagi, tonggon hita asa ganupan keluarga ni Nati Nading ni si dia namarujung goluon boy podas tarapo. Dakdanak tubuh domay laklayakon Tuhan na batasa dan yombah dalahi bani keluarga Rel Kisaragi pakon inang Weli Sari Baru Purba ay mabani hari Jumat 30 April 2020 sada. Sehat do dakdanak sunay huma nama turasni. Pindah hun kuriaon. Mulai sadarion pindah mahun kuria taon ay ma keluarga ni Albert Mai Kudo Sipayung pakon Rini Natalia Pak Pahan pakon salak nyombah ay mahun sektor 5 sedia pindah hu GKPS Namorambe. Nampak pudi ay masalah awas COVID-19 siah. Pandemi COVID-19 siah Sumatera Utara pakon Medan terus do bertambah. Di Sumatera Utara pakon Kota Medan data bani nasa minggu terakhir boidah kita bani layarta jumlah kasus baru 524 halak atau 75 halak sadari, total kasus 20 ribu. Kasus aktif 2000 lebih. Jadi halaniai saya tetap mahita mempraktekkan tulu M. Malah tulu M tidak cukup ini. Maningun do 5 wajib 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Tambahnya saya membatasi mobilitas, pakon interaksi, anjaha menjauhi kerumunan. Sonaima ting-ting bata sadarion, martong gumahita. Bapa namin na surga, marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Terima kasih Bapa, doma ipadas hanam-ham hanami haganupan, bani hari Minggu kemitraan sadarion. Terima kasih bani haganupan, nadop ibereham huben nami be, baik secara keluarga maupun secara pribadi-pribadi hanami. Boy hanami si pertugas huma, pakon nasuman nami das hu gerejaon, makrojahon pelayanan. Terus si haganupan jemaatmu di rumah-rumah atau bisa BP sedia boy mendihuti live streaming. Terima kasih mau Bapa, bani haganupanin. Indo nami dohuma age tonah ni pimpinan pusat nami, ase igerak kon tonah in manamin hanami huma ase lebih giat hanami bani haganupan sisi. Pribadi piboido makrjahonon, keluarga piboido, sektor piboido, jemaat piboido. Ase tongtong hanami bermitra dengan tujuan lahu pararat kon ambilan nama diarin. Halani aido huma sada tugas tanggung jawab nami sebagai alat na persaya kita nahon. Yang untuk nami do Tuhan lagi hasuman nami, namar malas niur marulang tahun sedia humbani hari Senin na lewat das kubani sadarion. Bani goran ni be nodop ibasawan hanami no kanai Tuhan. Ase hama masu-masu. Bani dak danak ase magodang ibagas na sehat. Boy tercapai huma cita-cita sedia atap sekolah ni sedia atap pena mencari horja atap AHP sinura ni uhur ni sedia ibagas sabar ni uhur ibagas pokut ni tonggo mangindo pangurupian hubamu sedia na dop magodang pe huma sehat pasu-pasuham sedia ibagas pasarian ibagas haganupan gulbit ni goluh ni sedia orang tua pe ibagas menghadapi haganupan na masa sonarion pe untuk konami hutanganmu ase lebih bijaksana tetap ingat mardingat bani hatamu nadop marjanji bahasa iso maniham doha nami haganupan ibagas haganupan gulbit di goluh nami itu soko nami do age jemaat nami Bapa na lang tersebutihan nami sada persada mungkin dong do jemaat nami huma ibagas na kurang sehat asuman nami na ibutuhkan nami huma piga-piga pribadi atau keluarga rosidak danak na i rumah sakit atau irawat di rumah halani COVID-19 siah. Bereham gogoh bani sedia, bereham imun hu bani sedia Tuhan. Asiboy mergogoh sedia, pas-pasuham mahuma tambar atau vitamin haganupan na asupan na ijalo sedia. Asiboy talu podas COVID-19 siah na bani diri sedia. Asiboy podas sedia Tuhan pulih
sehat huma beraktivitas seperti sebelum ni Tuhan. Yuskon nami huma age orang-orang tua nami huma na 20 lansia sedia na galek huma ibagas pardagingon di sedia. Asa sedia pe tetap boy marterima kasih hubamu, marondos hubamu. Urupiah mana misi posonanon huma Tuhan, laho boy menyapa sedia huma, laho boy memikirhon sonaha ase boy sedia semakin terhibur, boy sedia tertolong, terbantu bani haganupan na membutuhkan pertolongan. Yuntus kono nami do age Bapa hasuman nami, ay keluarga si tua Martina Girsang sama Raja Dinding Girsang, sonada huma keluarga ni Inang Efrijal Sinaga na orang tua ni sedia marujung goluh na piga-piga ari na salpu. Yuntus kono nami sedia hubamu Tuhan, asa ganupan tinading ni boy marsada niuhur, agadupan tinading boy berterima kasih boy merelahon Tuhan keputusanmu bani orang tua ni sedia ibagas na perpusok niuhur pesedia asihama menghibur tondina pasing ma penghibur pangapoh na tersulur tongtong bani sedia ase boy sedia marsada boy sedia tongtong memuji pakon pasahap kon ham ipu dini goluh ni orang tua ni sedia ai. Bapa nami na surga yang disuka nami aganupan program-program ni kuriamu. Asuman nami na pindah kuria nami on pe huku GKPS na Morambe pe pasosoham sedia huma ase boy sedia merbagali begal saporsayon bergabung bermitra pakon kuria GKPS ni jaya huma. Yang disuka nami di huma Bapa age asuman nami haganupan na kegiatan sekolah minggu, kegiatan pemuda, terkhusus kegiatan ni Inang hari Selasa pe huma haganup petugas aseham mamasu-masu haganupan persiapan pakon pelaksanaan pelayanan holi sonahim bagai Inang di sektor-sektor na onom humbani kuriaon ase boy semakin aktif untuk mendihuti haganupan kegiatan. Sonahim bagai live streaming pertongguan pe na ilaksanahon hari Jumaton sedia petugas ase bersiap-siap tong ibagas gok niuhur lahu melayani ham. Berham huma Tuhan panorang hubani haganupan hanami gepi bagas pandemi Covid-19 bahat tantangan bagas segala bidang tapi tetap percaya hanami tetap hanami roh kubamu tetap hanami membaca hatamu merlazar hatamu alani hatamu do hagoluhan benami hatamu do gogoh benami hatamu do rigapan bani dalan nami. Terima kasih mau Bapa yang disukai nami acara nami on selanjutnya hutanganmu asyama makasomani mamas-masuhan nami sonai mahaganupan na mendihuti acara on. Terpuji maham Bapa ibagas goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Si holma ijalohita ambilan na ipadas inang pandita Flora Boruhuta Gaol halaniai ase ipasisir hita uhurta laho manjalo hata nene bata marhite mandoring hita haleluya nomor 264 ayat sada pakon tolu. Usihanku manangihon hatamu si holma ale Tuhanku hundul au ilambungmu dodiko kita
ayat na patuluhon. Martonggo mahita. Dami ni nebata na mengatasi haganup paruhuron, inmaman ramot kon uhur apa pikiran nasyam, ibagas Kristus Yesus. Amen. Shalom mahubata haganupan, Bapainang namaposo apa sekolah minggu GKPS Padang Bulan, pakon pagori ni Kuria, na mendihuti ibadah live streaming hun GKPS Padang Bulan on, hata ni nebata na gabe ambilan, gabe tadah ni parton duyonta, bali na imasuki hita minggu kantate, doding konma doding na baru bani Tuhan, tersurat humbani, Pesalmen bindu 150, ayat sada das subani ayat onom. Asina basahon ma itong-atong-ata. Puji-pujian bani Jehovah marhitei parugas na laingan. Haleluya. Puji madnai bata banianan ni na mapasing. Puji ma iya ibagas hajak kajang ni hagogohon ni. Puji na siyam ma iya halani pambahenan ni na bagalin. Puji ma iya halani hagogohon ni na tarlobiin. Puji na siyama iya marhasoman sora ni tarompet. Puji ma iya marhasoman arbab pakon husapi. Puji ma iya marhasoman tambur pakon tortor. Puji ma iya marhasoman sarunei pakon sordam. Puji ma iya marasoman ogung na marlol. Puji ma iya marhitei ogung na marliting. Segala na marhosah sai ipuji ma Jehovah. Haleluya. Si barjaima dasni. Bapainang na maposo age sekolah minggu na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Ibagas tatanan liturgi adong naisobut worship, preaching atau khotbah, adong respon humbani pagori ni Kuria ay pengakuan dosa, pengakuan iman, apa patupu galangan. Dong homa naisobut mil aima horja bagal nama pasing ata perjamuan kudus. Nats ambilan on aima bahagian ni worship. Naija pamujion berbarengan pakon alat-alat musik. Halanay bani sada buku enhasnet manobut i Palestina bani zaman perjanjian baru adong jadwal 3 tahun na berlaku untuk
membaca kitab Psalmen di dalam sinagoge. Jadi Psalmen ibagas bahasa Heber Tehillim, anjay bagas bahasa Gorik Psalmoi, artini kitab puji-pujian atau kitab nyanyian. Anggoy bahasa hita keseluruhan ni kitab Psalmen on, gati jupah hata haleluya. Cana bani bindu 150 on, ipukah pakon ujungi marhite hata haleluya. Jadi haleluya, halelu pakon yah. Halelu artini pujilah. Yah aima Yahweh Allah. Halaniai ibagas tradisi ni halak Yahudi, pitah dalaki do naboi masuk ke rumah panombahan untuk menyebutkan haleluya dengan mengangkat tangannya dan wajahnya ke atas, menegadah ke atas, melihat ke arah Tuhan. Artini pujian yang mereka persembahkan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus. Sehingga Bapak Inang nama poso, anggo gati tangar hita ibagas tonggo, bani mengujungi ni tonggo, gati tangar hita adong manobut haleluya, amin. Langhua tahun itu salah atau benar, tapi marhitehon ni makna hata haleluya untuk mempersembahkan segala pujian menengadah ke atas, bermuara dopak naibata baninya nama pasingin totu iboto hita maknani, sehingga kita tahu apa yang kita ucapkan meskipun ada orang menyebut kata haleluya itu di dalam doa-doanya ibagas pangujungi tonggoni. Secara khusus bani Psalmen bindu 140 16 subani 150 on isobut ma sebagai mazmur puji-pujian atau Psalmen haleluya. Na mangarahkon haganupan halak laho padaskon pamujioni dopak na ibata. Di samping unsur lain dalam ibadat bait suci, humbani Psalmen onma idodingkon kaum Lewi atau kaum Levi menjelang persembahan kurban bani sogot nyari pakon bot nyari. Halani aido salah sada horja ni halak Levi. Jadi mariton ni haleluya humbani 145 dan subani 150 hanjon ma idodingkon halak Levi nalaho padaskon galangan situtungon i rumah panombahan. Jadi anggoy periksa hita bani Psalmen bindu 150 on konteks ni ambilan on. Tarida mamuka ayat sada das subani ayat 5. Adong 10 hali isobut par Psalmen puji manai bata, puji ma iya. Lahu mangalakon kuria in mamuji nai bata. Ini adalah kata imperatif. Perintah yang harus dilakukan dengan kesungguhan. Anggo bani et onom adong sai ipuji ma Jehovah. Ini imperfect, artinya memuji Tuhan harus menjadi kasomalan yang harus dilakukan secara terus-menerus tanpa henti dalam situasi atau kondisi apapun, sehingga pujian yang sudah dibiasakan secara terus-menerus itu menjadi gaya hidup orang percaya, menjadi style orang percaya karena memberi dirinya pada Tuhan. Jadi perintah langsung tadi imperatif puji ma Jehovah, ada peningkatan ke sai puji ma Jehovah, sehingga pamujion
dopak na bata seng tarsirang be humbani pargoluhon ni halak na persaya sadokah goluh ni, sehingga kalau itu menjadi bahagian hidup kita, tidak lagi ada beban makatahon sibuk tumang dua udaham. Seng dong panurangku be memuji Tuhan. Diingat kita. Ija hita Marianan Bapai nang nama poso agi sekolah minggu. Sanggah i rumah ni bata apa i tempat horjata si ganupari. Haganup ai gabe pamujion doai dopak na bata anggo haganupan na horjau kita. Romban hubani harusuni uhurni halani ai jaga hita mah totalitas ni goluh tahun. Totalitas ni horjata si ganupari. Gabe puji-pujian ma dopak na bata. Hita ganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Dong tolu sukun-sukun marhite ambilanon. Na parlobe ijado iyanan mamuji na bata. Apakah ada beberapa tempat yang dikhususkan untuk memuji Allah? Banit sadai sobut puji manembata bani iyanan ni nama pasing anja ibagas hajak kajang ni hagogohon ni. Iyanan nama pasing atau di dalam kekudusan Tuhan boy dohomay sobut ay sebagai bait suci, gereja maay bata, rumah panembahan, surga, apa persauran segala na mapasing. Tentu iyanan na mapasing seng boy marsaor pakon nama sambor. Namin seng boy sarupahon kita iyanan na mapasing misal ni gereja pakon institusi na legan. Halani gereja sebagai sebuah persekutuan, organisasi gerejawi juga punya aturan. Nah berbeda pakon institusi nalegan. Anggo nalegan lama korjaan horja sistem pecat do, gatih. Anggo gereja. Adong do panuhun, parmahanion, panganjuon, ibimbing untuk boy tetap use. Dirgas makorjahon horja nama pasing na yondoskon na bata hubat tabe. Cana iya na nama pasing sobut homa ibagas hajak kajang atap cakrawala. Di atas benda-benda langit itu mungkin kita bisa melihat ada badai pakon nalegan, tapi meskipun ada badai di atas benda-benda langit ini pujian tetaplah dinaikkan kepada Allah. Dupai pertanyaan apa duahon, masih mamuji na bata. Ida kita bani ayat 2. Pamujian dopak na bata tubuh humbani panandayon na takas, panandayon na bagas pasal na bata. Bahasa bagaldo pambahenan ni na bata sebagai si panopa mamuka panopaon dasubani sadarion tetap naibata memelihara masarihon haganupan natinopani. Tentu ijay mapatut kita memuji nebata halani bagal tumang pambahenan ni nadop ijalo hita nasihol ope jalo onta ibagas padalan ni goluhta. Makani bani doding rohani sobut, aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Etong kita mah bagalando pambahenan ni marimbang hamaholon na idopakon kita. Tututur sado hagandu panay mardalan. Anggo tetap kita memuji ya halani mardingat begal do pambahenan ni. Dupai masih memuji ne bata. Alasan ni halani hagogohon ni na tarlobihin atap isobut El Sadai.
Dia punya kekuatan yang melebihi apapun. Jadi porinipe kita sedang mendupakon berbagai parutolon na mandorap kita. Tuding rohani ay manobot. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku cemas, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Besar. Jadi agak nupa non pataridahkon. Iya nai bata nai somba kita, nai puji hitai, hagogohon ni tarlobi, i atas haganupan na masa semua tunduk hubani hagogohon ni nai bata. Iya nai bata ay, nai bata na gok ibagas kesempurnaan, gok ibagas sapa singon hamulyaon apa kehormatan yang tidak ada bandingannya. Agedong hasurungonta halobihanta Bapak Inang marimbang halak na legan. Ulang gabe tolak ukur kesempurnaan ta. Karena hanya Allah yang sempurna ibagas saganupan karyani. Irik koma itandai hita dirita. Ibagas sagogohon ni nebataay ipargogohi do hita. Ibagas kesempurnaan niya tonduy na pasing mamambobay hita untuk memuji pambahenan ni na bagalin. Nagabe sukun-sukun. Apakah merasakan kehadiran Tuhan di saat-saat sulit menerpa? Mungkin sulit untuk makan pada masa pandemi ini. Beberapa orang kehilangan pekerjaan sehingga keluarganya sulit untuk makan. Bagaimana mereka mungkin bisa mergogoh untuk memuji nebata? Bisa saja keadaan sulit itu memengaruhi orang untuk tidak menyebut namanya. Karena penderitaan itu begitu menyiksa mereka. Bisa saja orang sulit merasakan kehadiran Tuhan di saat-saat tak berdaya. Apakah Ham juga merasakan kehadiran Tuhan di saat-saat sedang menanti sesuatu yang diharapkan? Baik nama poso, menanti cita-cita, menanti panggilan pekerjaan, menanti teman hidup yang sudah didoakan begitu lama. Apakah Ham juga masih merasakan kehadiran Tuhan? Di saat-saat berjuang melawan penyakit, berjuang melawan penyakit COVID-19. Di saat harus berhadapan dengan konflik, di tengah-tengah komunitas, bahkan di saat-saat kita sibuk sekalipun, di saat-saat kita merasakan sukacita. Di dalam semua kondisi itu, dekaplah Tuhanmu dalam doa dan pamujian ai. Kekuatannya itu akan mengalir dalam kehidupan kita, menggerakkan kita untuk terus bersemangat, mendekap dan mendekat kepadanya. Napa tuluhon sonaha memuji naibata, ida kita banet tolu Dasubani ayat 5. Ibadahta memang agak berbeda. Pakonaliran kekristenan nalegan. Maka ni Paulus menobut bani sada Korinsa 4 ayat 40. Asa ibadah mardalan ibagas nadiar anjaha maratur. Langgrasak grusuk. Taratur do ibadahta. Adong do panorang untuk mengangkat tangan. Adong do panorang untuk unduk. Nalako mangindu hasasapan ni dosa. Dong do panorang ni untuk manortor. Mangolop
pakon haganupan pasuni tapi haganupan ay maningon mardalan ibagas nadiar apa maratur. Jadi ibadata itungan ni gereja ay magambaran liturgi surgawi. Naija parugas atap alat-alat musik na ipake hita ibagas ibadah. Apa ganupan si parugas atap pelayan, apa pagori ni kuria ikut serta do mempersembahkan pamujion ni dopak naibata. Jadi maningondong keseimbangan ibagas ibadah ta halani adong naibata na mandilo kita untuk masuk ibagas ibadah anjahita sebagai natinopa pataridah kon responta nalako membalosi pandiloon na humbani naibata. Sehingga tidak ada pihak yang lebih dominan marimbang nalegan. Banit tolo da subani 5 ipatorang maijon ipakai parugas atap alat-alat musik na pataridah kon ini begitu berperannya musik bani peribadahan ni halak Israel ijia laho mamuji nebata. Memang ui bahasa hita daftar ni alat musik ni sedia. Wah lengkap tumang. Jadi lang ida kita ijon adong tarompet atap sangkakala, arbab atap gambus, husapi atap kecapi bani ayat tolu. Sangkakala ibagas bahasa Heber isobut sopar. Jadi terbuat dari tanduk domba, ini dirancang untuk mengeluarkan bunyi saja. Ini bukan musik, hanya mengeluarkan bunyi. Sehingga alat ini tidak pernah digunakan untuk mengiringi sebuah lagu. Hanya dipakai untuk memberi tanda, memberi pengumuman. Entah itu ada kejadian-kejadian khusus untuk memindahkan tabut perjanjian. Atau tanda bahwa akan terjadi peperangan, dimulainya peperangan. Atau untuk mengusir roh-roh jahat atau dewa-dewa musuh. Sopulma sangkakala ay. Jadi lang alat musik ay tapi bunyinya dipakai untuk memulai sesuatu pengumuman. Dopai sobut bani ayat 4 tambur atap rebana, pakontortor, sarunei atap kecapi, sordam atap seruling. Ditambur atap rebana, ijon ibagas bahasa Heber top. Ipakai untuk mengiringi nyanyian dan tarian. Anggo ingat kita, sonaham Miriam. Kakak ni si Musa, apa puang-puang bani panorang ijia, ipakai si dia mah rebana. Untuk manortor, sebagai tanda malas niur ni si dia, halani malua si dia. Dop mendipar hun laut teberau. Ai mapataridakon ada luapan sukacita. Bani sada-sada pesta atap arak-arakan sorak-sorai kemenangan. Jadi bani panorangon pori lang imiliki hita ganupan alat-alat musikon. Apalagi ihuta sing ganupan gereja memiliki alat musik. Tapi lang ay nasihol pataridakon sing das pamujion si dia lang. Halani ay dodingkon hita lobe. Haleluya. Nomor 402. Pitah bait na parlobe. Lang pala dasu ref. Bait na parlobe irik marhite na manortor atap gerak dan lagu. Puji manay batata, baianan na pasingin, ay parata sa mulyaonin. Haleluya, haleluya, puji manay bata.
dopai sobut bani ayat 5. Ogung na marolol, apa ogung na marliting, ogung ijon atapi sobut ceracap. Ay maalat musik dengan pemakaian yang berbeda. Jadi anggo bunyinya marolol apa marliting itu hanya membedakan besar kecilnya ogungai. Jana sangga ipalu ogung irik homa lutut ini bergerak untuk pataridahkon malas niuhur. Halanya hita ganupan ogung digunakan dengan nafiri dan para penyanyi mengungkapkan sukacita dan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Janah na memakai ogung ai atap ceracapai gati kenal hita mariteon ni gunguran Asaf. Jadi si Asaf pemusik utama Daud na ongga ibagas Alkitab memakai ogung atap ceracap on ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan. Ginopar ni si Asaf diminta bergabung dengan para penyanyi dan peniup nafiri untuk memuji Tuhan. Jadi haganupan sora ni parugas no kanai na isobut bani tolu da subani ayat 5 on itu ternyata bisa menghasilkan suara yang harmonis. Porini pesongon na bahat tumang ijay sora ni haganupan alat musikai mengeluarkan suara yang harmonis gabe pamujion hubani naibata. Sonai homa memakai gerakan tubuh marhitena manortor tortor manombah Tuhan naibata artini totalitas dohape totalitas pargoluhonta apa nadong bata talenta nadong bata apa ganupan akulat taon ipakai igalangkon mause untuk memuji naibata na parpudi kuria na hinargani Tuhanta Yesus Kristus mutu ibadahta sing tergantung hubani kenyamanan ruang ibadah. Sing tergantung hubani kecanggihan alat-alat musik. Sing tergantung hubani multimedia. Atau berapa yang mengikuti live streaming. Atau menarik tidaknya nyanyian dan khotbah yang disampaikan. Meskipun semua itu perlu. Tapi bukan yang terutama. Karena ukuran mutu sebuah ibadah, sebuah pamujian dopak nebata justru ditentukan doposi marpus sama ibadah hai ai masangga kita keluar dari gereja dan ikut ibadah di rumah dan menjalankan firman itu melakoni kehidupan sehari-hari. Hanjon taridah maningon sauyun dohoma sadalan do pamujion ta doding ta nalur-lur ai kelengkapan multimedia pakon nalaikan maningon sauyun do ai pakon pandalan nonta pambahenanta di luar ibadah ini. Halanya ai magagasan ai isobut sahalak teolog besar dari Konstantinopel Margoran Chrysostomus dia menegaskan bahwa ada dua altar. Yang pertama altar di gereja, aima meja perjamuan, naija ipersembahkon do ijai sangga horja bagal napasing ruti pakon anggur bagi kehidupan kita orang berdosa. Dan satu lagi altar di dunia, di luar gereja untuk mempersembahkan hidup kita, mempersembahkan talenta kita, kehadiran kita untuk berdampak melayani sesama, khususnya yang membutuhkan. Sehingga di luar gereja lah sebenarnya ibadah yang sesungguhnya dimulai. Sonaha parlaho lakahta memberi inspirasi mai, memberi kekuatan, memberi pangarapan untuk menjalani liturgi kehidupan sehari-hari. Halane esensi haganupan kitab Pesalmen jupah bani ayat onom. Onma esensi ini. Segala namarhosa,
Saya puji ma Jehovah. Haleluya. Di arti ini segala na marhosa, segala na tinopa maay, segala na manggolo maay, seng pita jolma, tapi dihut na tinopa nalegan, wajib atap patut mamuji Jehovah. Tentu selagi napas masih ada pada kita, kita dimampukan untuk memuji Dia, karena napas ini ada berasal dari Dia. Sehingga hidup yang singkat ini, mari kita persembahkan untuk memuji Tuhan. Demikian juga kemitraan kita dengan natinopa nalegan. Binatang-binatang itu juga punya suara. Ketika kita masih mendengar kicauan burung di dahan atau di ranting pepohonan. Ketika kita masih mendengarkan suara angin semilir. Ketika kita masih mendengarkan suara air mengalir. Pakai suara tinopa nalegan. Begitu indahnya harmonisasi yang Tuhan ciptakan untuk menggerakkan kita semua untuk memuji Tuhan. Ilhaniai domuhu bani goran ni minggu sadarion kantate artini mandoding doding kon ma doding na baru bani Tuhan. Doding ay ma salah sada cara seseorang untuk mengekspresikan isi hatinya, mengekspresikan harapan dan doanya untuk Tuhan. Dalam ganupan ciptaan lagu, baik lagu rohani dan lagu duniawi, semua punya latar belakang yang bisa menggerakkan kita juga pasadahon uhur taganupan untuk pasangapkon goran ni Tuhan. Halaniai idah kita ma. Contoh bani haleluya nomor 200 ada. Buku logo 57. Boy tokin abang parmusik untuk memainkan satokin not balok nih. Iya, singer untuk satu baris saja. Puji tong tong Jehovah tongon. Puji tong tong Jehovah tongon. Kalau kita lihat semua doding haleluya yang ada buku logonya, kalau pemusik memainkan ini sesuai dengan not balok, maka kita lihat semua kata-kata naibata atau kata ganti dengan ham, iya, dia akan dituliskan dengan notasi yang tinggi. Itu menandakan si tongdo memang iya naibata nai puji hita. Not balok saja menandakan notasinya tinggi. Sengaja yang gue dodingkon kita puji ma Jehovah notnya rendah. Jadi aima pataridahkon, mari puji Dia di tempat yang maha tinggi. Kita tinggikan namanya, bukan meninggikan kehadiran atas suara kita. Biarlah talenta yang kita miliki ketika kita diminta untuk terlibat dalam ibadah, terlibat dalam pelayanan sehari-hari, biarlah semuanya dalam rasa syukur kita untuk menggerakkan kita bersama markantate aima dodingta atap sangga malas niur atap pusok niur dopakon kita masih bisa markantate mandodingkon doding na baru na berangkat dari pengenalan yang mendalam atas pambahenan ni nebata. Amin. Martonggo mahita. Pinuji maham Tuhan na bata baniyanan na mapasingin. Marhite haganupan pambayanan mo na bagalin, apa haguguhon mo na tarlobin. Napatut ka nami mamujiham. Halaniyay Bapa, tondoy mo na pasingin ma na mambobay hanami. Untuk boy, pataridakon rasa syukur, pataridakon pamujion nami dopakham nasauyo natap sadalan pakon pargoluhon nami sigano pare. Ibon ka nami mahatamu ng pasingon
mulak gabe silua na maharga. Ase margogo kanami Bapa. Nalako pataridahkon rasa syukur ay, pataridahkon pamujian secara terus menerus. Sehingga hanami peboy doi pakai gabe media, gabe musik, pakon tinopan nalegan, nagabe pamujian nami dopakam. Jalohama pamujian nami on Bapa, jalohama huma pargulukon nami depos si marpus sa ibadaon, asi margogo kanami mandalankon holongmu, mandalankon pamujian na tongon-tongon, itong-atongan ni pargulukon nami si ganupari. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami, martonggo kanami hubamu. Amen. Paima yunuskon hita galanganta, tangar hita malobe hata nine bata, nagabe onjolan bata lah humanggalang, ay mana tersurat bani, Jona 2 ayat 10. Tapi ang goaw, marhasuman sora puji-pujian doaw manggalang bamu, galaron ko do na dop hubagahkon, bani Jehovah do haluakon, sonari, ondoskon hita ma galanganta. Puji-pujian bagai mataku, si holdo hamegakon, pasu-pasuli pagolwa. Pakeon kumasarune, rapakon sorda, pakon tulila, rosi bay kadukianan, doding kononku Tuhan baik. Haleluya, sepujian ku Tuhanin, pasangaponku goran ini. Rosi kanu parugas kondrang okumpe, sebagai onku pasangapon gorani. Pujian ku ma Jehovah, Arkite sorda, ilan yusulit, pakeon upakon arbak, patambah sana, baik Tuhani. Tambah sana, baik Tuhani. Riap mahita jongjong, martonggo mahita mangandoskon galangan tahubani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, parder layak jana unjah huban nami. Terima kasih mahata horon nami hubamu, halani tong-tong do ipasu-pasu ham goluh nami. Doma ihasumani ham hanami, jani pasu-pasu ham horja nami da subani sadarion. Sonari, ibagas malas niuhur roh doha nami mangondoskon buah ni horja na do pinasupasumuin gabe galangan hatarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu onpe say jalo hamma galangan nami on bay nasangapon ni goranmu janasay lambin marhatari dahan harajonmu i dunia on ibagas goran ni anakmu Jesus Kristus Tuhan nami, jalo hamma tonggo nami on. Amen dodingta huondoskon bani Jesus haganupan diriko. Ondoskon bani Jesus, haganupan dirikon. Iado pasangaponku, sado kabay koluko.
hamba panami na inagori atas, say na mapapasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosun ni uhurmu inagori tongon songon na inagori atas. Bere hamma banami sadarion hagoluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami bobay ham huparlajoan, palua hamma hanami humbani pangago. Laho manasyam, jana sonondo hata ni Jehovah Zebaot, dalan kon mauhum na sitong, patuduh kon madir layak apa hidup niuhur, bani ganup hasoman. Jahlo hamma pasu-pasu, humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu ang jaha iparoro Tuhan nai batamaham. Isondang kon Tuhan nai bata mabohini hubamu, jana maidop mauhurni mangidaham. Idopak kon Tuhan nai bata mabohini hubamu, jane pasorap madameni bani tonduimu. Amen. Shalom hubata ganupan, pajupa husay tabani pertonggoan apa ibadah kebaktian minggu depan. Shalom.